kanisa. Ari mtu wa kanisa. Marion Shako. Hata Morgan. Karibu sana mutegeri wa Wero TV kiri sekenda wande ne mubango jwa Uria Kuri aratutha tukiariria mantu mwanya mwanya jegi siasa witi na mbere jarajo turingithie batu ja Kenya ringi kura maturene na tuketha tukiga umena kinyago muthikire twa kwa kanya ukethero gituringira thimu gatwira maoni jaku iguru ya ndwaria iria twina cio lakini mbere twita monoga nkuire mantu yegie mutujona is extra premium goikwira ringa 0729 661 667 kana 0755 kwithiro gikaoda eji muthikiria na nandi bene nyiru bia ndithia bithongi sana bia nice choice feeds aria bikuonekana kiria grovetirere akwina agwo no tubie kunthe aria akwina agwo irobi bithondeki na utebo kinandi na standard yeguru sana nikienda gutigira ndithia ciaku cina riri no gima bubwega bwa mwiri nikienda wona baita na umithio kumania na urithi bwaku muthikiria mutujwa nice na muchere jwa nice thira bithongi no tuni grade 1 kithikia nice rice millers nimbo bathiaga nkurukie nusu ya muchere jura juri magwa moya kwa quality is guaranteed. Nindi chikinya tha ijiri kirukite ndeke 10 kiri mubango jwa Uria Kuri na Uria Kuri ni ati abunge anare 87 inkulukia nusu ya bunge barabara darabare mbungene no tumbunge na bunge 348 49 plus speaker. Kiri abunge ba ni abunge 142 162 ibo bonekere kuringira finance bill kura either umrea kana umetikiria Pangi bari ndene it's ili tori kuri mbere shameful I don't know lakini ntego myakethira ngwe ya oimbi na funny ni ati abunge ba Meru abunge ba Tharaka-Nithi na Baembu batari mbungene ntuko yo ndindi nyoro wari ndegene Didi nyoro ido kureita rimwe nori kanara kire mango chini ora ya speaker no mbigo 2024 a story for another day na kaite no kau finance bill we president na rethiro imekira kirore yoro na ethro akidemystify manto ethri to akiarwo ni opposition because pamwe oberwe tuonie ni echunzi kiubo koreana nakyo kiubo kuate antu baketha bakiongelwa mbese nyumba sijui kukethro kwina mbese cia miunda otibwa miunda sijui kukethro kwina otibwa thimo bero tuoni icho kaanza kutafuna meno well president naririti mantu yuto ketho tu yariria of course na maandamano nayo ya kwirigiro kwitho yakibithika ruyu lakini kuma kire interest isele both opposition na thirikari kana Rigathi Gachagua na thirikari barira wananchi wachaneni na maandamano lakini Gachagua ena different way ya kuandamana which is now nkori rengi edu maandamano yari are they necessary is it necessary kiruro kwenda yeah ni optional okay akwithira wenu kubo kwandamana imbwire rengi ni optional kwena mturo kubo ku mtu wo ringikire itera ya maandamano ya 2024 either imutiari either imwanowe either imwekuru na kubwa uninta satisfied trikari ndira buthire compensation unte listine so babe naki ya kwandamana wite kyoto kyo but baba ange no ntuba kwenda kwandamana tekona but kwena ntubara be na rights che kwandamana because kire list rarity tutiko meiba wabeti te ko competent ni rero yeko wazi thirikari ndare weka wazi so 2 billion ire no wetite kunenkerwa mero ikware na ntubara thirwe kwinya ntuba kwire kura ntuba ringikire kura ntubiashara cio cia thalerwe how do they know kithira bakari wa kana batri wa na bata contacted maybe kire billion ishile kuri nyanto be list ine bate batu kutha be list ine so iba kon demand list ine ko public tuone ngania na kuriwa na kon deserve kwethi ate kuriwa so bamambe na aki ya kuandamana but now aki ekwithire raraki ekwe kwambiriria so okay akuthira kwandamana thuki biashara ekwa then utena nindie kwandamana ukagutha bukandamana withi ngare ekwa kutina nindie kwandamana ukagutha bukandamana uringe mtu unge neia kutina but the thin line between a goon
na mwananchi wa kawaida kwenda kuandamana au ni othineri utemenya mwanyi na ajuri but deep from my heart nkumenya kwena muntu county wina right ya kuandamana kwena mwana waurire completely kana kwena muntu completely but kumina betre so ndirori athirikari 2 billion isawa betre pa bwithio twirie bobo na ni antu fulani papa atiko competent 2 billion irea who are they iba ubo bonga na Edward akuwa kuri antu bakuibwa really kwene tumikia kuandamana but considering bora kwithirito maandamano ya ithirito ya yukumilwa especially after 2024 ya 2024 yara ya mbere ya bwithikire ya maandamano ya yele ya 2024 still ya bwithikire lakini ya ithira ya yukumilwa ringi ni mikora yara ya mbere I think ya bwithikire tariki 18 June 2024 was very peaceful protests antu bakamatite bendera na dimo na choba cha roi just that antu bandamana kirindi tutarara kuona and then came maandamano ya 25th still antu bandamana but then mantu yara akarikire ara ni mbicha tutenda kuona rengi maishene and then yara yejire after yau niyo yethirito ya thoki buru ya kumelwa ni mikora na and then ya sabasaba and then last year ringi 2025 memorial na sabasaba ya last year nyunkura siatire tukiona trend ibu iwita how about antu bakire betere ntukwira yongwa bakandamana sometimes next year onyankuga atire mantu ya inkire tenda gategera miaka yerethiri okay maandamano isasa na izetekiretwe i katiba teu lakini wategera ura nthiguru Kenya itite atukinyite maandamano necessary nontu maandamano antu barija bakathithia maandamano tuge baraba kwambiria maandamano genuine lakini ande utegera ki baraba kwambiria maandamano kwe tumtu tukuja twatonyera u na tumtu tutonyera u antu itatu mtu nontu ni antu very despicable utiugo mba kwezo gatonya wetoka unanduke ya mtu wetoka lutunduke ya mtu wetoka thukia biashara ya mtu ugatumenya mtu utio kari maandamanone menya tirazima undu ndi maandamanone oni risasi ere bori cheke antiri makati ankas tirazima ichonge throwi wiki maandamano no throwi go ishuguri ne chiaku okari imwana mbuga enyo kwaje tono kari na emergency chipitari bo matukiangare ka biki ande babo matukishuguri ne chienu ukethiru risasi ka gintu kengi ko karingo inya iga nande ura nkona ne ukubatere kenda kurikana bara bakwire nontu ibwaga ukaratu ibarikana ntukwire kinya tirazima tumire streetine igwetoka uka notify thirikari ura thirikari notify awa ukagwa tuketha tuyantu igana kana magana jairi itwetha tuchemania antu amwe irethero ikanisene kana inya kieni na kimwe kia thirikari tuchemania ara tukarendeja gikundi twaria jara tukwaria tutiringe inye tuma to observe a minute of silence tutumirwe tuine riu tugwatane twane kairi lakini nayo thina tuga ikumira street na kaire tutatugweta ibango tuumira street ni nyantu bathatu tumtu tukejira u na tumekora twejira tutukeja twibaba ingi nkurukia bau bakwandama borisi batonyera utianda batikara kumenya no ngun kana utengun nontu twandikirie twa ngun kirera and heu no thine kwizira ntikona kwine sare guchoka street na kaire Morgan, the only language ira thirikari understand maandamano without maandamano thirikari tikuthikira koti no mwananchi wakawaida kathikira so gakuthira thirikari maandamano guthikira then so be it but antu ibandamane peacefully na bakari bara bakaandamana na polisi bakatumira inya kulugia kithimi mbira ya mwisho ri wonere maandamano ya thirire 2024 yare ya thiri so subsequently isiasa siukumirire ibo ntukubona nyamero so now you see ibo ntukubona nyamero eduratire bambere buru atiari babe tete kuandamana na nkiba iwerwa kyao bonene sana ni bakuibwa kwene tomi kya kuandamana kuria kioto kia nabo yes kuri mbeche jikwiru ikaritwa lakini tibonde bakubomba kuona mbeche iji kuri antu bara borwere anaba
bado batirekirwa mpene. So these are some of the reasons betete kwandamanira, but yolele situation burekari yethiritwe kari subsequently kuma 2024. But thirikari tikwenda kuthikira, thirikari kuria kuthikira antu ba bamwe bayo kachuna clips so bandamana royire baka ibiro bagathikirwa whatever it matini ukakuthira the only way you people nanga kauambu imbu embu unthikire ukakuthira no thirikari the only way you kuthikira mwananchi wa kawaida ikuandamana na andamane na akarwe, but ukakuthira borisi nako mure ku kamera akiratha mwono muntu ateikwenchera ataambithwa muciari na atura kurira mwanka thai kwiba mondo ona inya bena baitiro mauru no ntumtu na arathirwa risasi no wamenyera family ewe atari nya mandamanone aumwite nguinewe bullet from nowhere ye garatha mtura. So thirikari tikwenda kuambithia antu ba, thirikari tikwenda compensate antu ba. So how do you expect antu ba bakira? Yes, kwina guns paraba kukumera na thina yejire asiasa ba kwambira ukumira mandamano na utira mandamano ati ukumira ba ni asiasa, especially uninye kentu kara kendingithe imero has been very peaceful. Kinya 2728 mandamano yena akungi kuonde mero ya very peaceful na antu ibare ta biashara tio, but the moment asiasa bambiri ukumira mandamano either upinzani kana we thirikari ne, because tutemenya ithi thirikari will fund goods kana ibaba upinzani, but gwethira kwena goods. So okay, gwethira Meru for the first time nduka ni kunwa ngari kaethwa antu bakaorwa baporwa antu bakaronge ko barabarene baetu mbesa beyond. But my last question is this, Martin. Na kiurika kwira nkuri na atiri utenjire enge thirikari imya kuthikira ni mwananchi nanga mwananchi akandamana. Well, thirikari world over bwikari kwanza tia France Morgan, you know this, they even worse mandamano mandamano ya France, they even worse, lakini ni Israel ukaibwa antu 50 bo kwa kiri mandamano very rare ni ukari minkuri atiri ukiakwithirwa kinya Meru yongwa ira yikene niyo yari heaven ya thiri ukakwithwa to kinyau really. Okay, kwina kwamba kwithwa kwina reasons, actually kwina reasons cia Meru cia kuandamana reasons cia mandamano ilio, yes, lakini ne ndire ndio nkuria atiri kwina mantu kana tukiona makariko ntu ya do we need to go there? Really, it's a tricky situation, Martin, because uedua ugireko yantu baumaira very yani na roho safi iba kwenda gutetera. For example, jabu wedwa kugaja muthakora tuonere na itiro kuru no ntubori sasi, but nayo tutemethe thirikari kana ne. For example, in Meru, how did we get to a point that I remember in 2007-2008 ndari chukuru, I brought my friends barutererwa the other side uko western, nilikuja na wasichana wawili because batengeta kwao because Meru was very peaceful. So mtu tu mchiari ya request akwera haki mamienda na mtoto wangu barabara zikifunguka nitamtumia fare akuje. Meru was very peaceful. I can attest to that, but whatever happened that Meru kwatuika Meru Embu sisi ndio hotspot ya maandamano. It is very unfortunate. You know funny ni ati onto Meru for example ito kumenyana is a small hapa town. Hapa Getembene kuna kuanga kama Mogadishu ni town ndogo edua nyamoere yake hapa chini peke yake Meru thina Meru number 1 niratwire gukinya guchethera politics cha national. Meru niraere a even for national politics. Tegera Sunday, tegera the last 3 weekends ukariata ibao batura na za weekend zikari Roko Moga na baroko na razo kire brand moga tu moga iwazirio inyaketha imwana na za Meru iwazirio on national politics or national government. Aya Roko arari na weekend ngana izirithinga tena aya DCP thai ikiama gikumenyekana Kenya yonde tu president nejite actually kiendekie atura naza lakini atura naza tu yani Meru na ndira ere ija turazo kiriri ija turachenjanirie energy na Nyanza yabo mitwe ari iena jira shiftre uma Nyanza yeza naza turi Nyanza kwa peaceful no rikana last time Kisumu gutari maandamano ndiye nuje thina imbio opposition iga take over kana opposition igatonya kwenu
opposition na ndia national ekana na nako tumutire kana na ba MP bauga 1 2 3 bakira ankuga nandi region yenu igatuika opposition igatuika rutere ruregani mantu ja moti omba kwebera mbere toije Raila no ri mutongeria wa opposition na ikyo ona Nyanza nto bakiandamana ronde nandi Mero barentore enya gacagwa tiuga no naza nandi anto iba shiftete bakaraja bakwebera thirikari kidogo andi ikyo kona mantu ja moje ja natural ikyo kona nandi Mero ni ratwiro tonya mantu jo jamandamano mwankarire ya tukathiria karundu kau ka kwithura tu opposition iro thiri gachoka utikona jamandamano jaja utaja igwa western utaja igwa Nyanza shughuli chiendelea kama kawaida. Inaandika ikarundu kwa operation kara. Na Kondele kwa hotspot na Kisumu exactly. Tume exchange. Naandike tembele kila Kondele. Tembele kyo the new Kondele. Na ndenda tuibwa meari ya Achagua akira Gen Z baeta maandamano ne. And then tukuje tu record hiyo kitu kidogo. Tukire meari ya Achagua tafadhali. I do ask all businessmen across the country, especially the targeted areas of Nairobi, the Mount Kenya region, Kajiado and Narok. I want to appeal to the Gen Zs with a lot of humility and kindness to consider not going out to the streets. These are our children and grandchildren whom we need next year to help us liberate this country through the ballot. From the violence that has been planned by the state using police and goons, I have no doubt in my mind that lives will be lost. Yeah. Uria Kuri. What is he saying that he's not saying? Instagram moya mtu ni ateta upinzani akazo wise because Ashego can predict everything. Na menya yara ya bangi. Na yara te bangi. Lakini atiwa yara bangite wewe ngwa na uwa yara ya bangi but wewe ngwa atiwa yara kubanga itukumenya politicians ute antu bawe of course na mtu atiwa bura bangite nkamwa kwandika ndandika scripts ya kwa urankwendo mithome kari what if no kubanga but ya kwithirikari kubanga possible because utiombo trust politicians no trust no na county ukiombere kinya mere kutishike ne bara babanga nguzba wanajulikana nino ntobate watawa we ambunge ba turi tukumenyanganie na nguzba we na nganie na nguzba nguzba iba kumenyekana ni ntobate watawa so Gachagua ikunded na ni message yenyo it might be na kumenyora kuwa what is not coded ni atri na komya kuimbeja chira litero euro milioni maneli tekire mari yake 200 million I love to 200 million shillings was withdrawn this morning from a bank in Upper Hill where an account of confidential expenditure is operated by the State Department of Internal Security, and these funds are for mobilizing goons and deploying them to unleash terror and mayhem in the Mount Kenya region, Nairobi, Kajiado, and Narok, among other places in the country. Police have been told to escort the goons at night using police lorries and matatos hired from notorious circles and deployed across the region. Senior police officers have told us in confidence that they are very uncomfortable with the instructions they have been given personally by Kipchumba Murkomen, that they should stay off and let the goons destroy businesses, light bonfires, and create chaos. These goons, we have confirmed, will be accompanied by officers in plain clothes under the direction of Kipchumba Murkomen to give cover. Yeah. How sure are we?
arua kwe 200 million iraritira no uraritire iriti kuma kire account ya thirikari Interior. ya interior actually. you see only there is no way I will agree with any politician when it comes mwananchi kuthetera right yawe Gachagua knows either in Gen Z bakandamana ka batakandamane they have already made their mind baketha bare street ine so kinyabe now chwa script irakari after oyo if Niliwaambia. anything happens indabwire gwakarika oriko gwakarika o so braba kandamana royo because anto bakandamana people should be very cautious uga kuthira uti kwenda kwandamana me muntu orumu injoka ake akona mukanda na stoka uga kuthira no kumenya kwibwo wona bungi no tona kioto kiaku usiende ko streets uga kuthira no kubo Bruno inyi na no bati kwandamana wenda ko streets but be very careful because no wait street ine ukandamanire mono ku wotrimane a bullet kana wotrimane na iya bambiri double tragedy kwenu what I can say is this because in drone kinya chiko bo uma na araririe au aba iba ewe kanya bakari biashara chianto ibakari biashara chianto anto na bibanda mane borisi bakari anto weta muntu urathwa but if utumba weta street ine notekwenda kwandamana kwe bunge wonete kachini but ukakuba right yekuno monga wete ukandamane itokandamane but for the politicians utemona siasa menya kwa ngirino kinya borisi bako madai poka kwe nguni babangi no wethiri babangi kurwa na raia so whatever message kuritu mwana siasa muntu emeruta on his advantage the advantage ya mwananchi But you see, as much as tumba kwenda kwigino, you know, ntikona kamba kwithirwa ari very reckless. Kuma nene me ari thiri to kiarua ne to okay kombe kambeche ire iriti either cia kuratia gas kana cia ku facilitate askari kana or anything else that might be good. What if ni yeye anapanga anatuchezea psychology? Yeah, No, it's possible. Pia ituba ku rule out. Ibu onto edua kuatire. Uti mwana siasa omba wetikia akiara sietika kwariria whoever. Exactly. Na opposition benda kwethia mtu umathirikari na opposition na ere muraika. All of a sudden ameoshwa na damu ya Yesu. Yeye amekuwa malaika. Mtoto hizi mtoto hizi ubatero umetegera na angu izire. Mwana siasa ntijeno ore kiraito ugo kana uriko. Bauga a siasa they are political cousins. Angu mbere mtu ujo narari thirikari na teu Gachagua. Number 2 ibare campaign ni mwana Ruto 2022. Na imtorari thirikari miaka irete ari deputy president. Ke thirikari uembera mtu we deputy president re utene tu aksaditheti ke antube nyake state house na antunya bana ne ke intelligence. Yeah, lazima kuwe na sympathize. Na meari ugite imeari omba ugo getoka ari ou thai ukaumara u thai ti rekana nyaka ukaumara thai jirugone Nyoka ata online. ukejo kauga atiri uni mbije kwe antu bakuthithiona menga itha tu itikinya thai thengana Nigeria thate tu ngai nkwira tha ithatu itikinya utionerete Subaru aja ithatu ithingatene ikiura twitirwa aja rugone tumari rugone ora ria ka turi itenera moi bala bia pa tura ne uma ugetoka aja rugone ukarunga moka uga mbecha fulani ichiti cha korea guns irazima wete wakathibitishe guns baibao mbecha wichi yao na nuraritere na chiti nura kwa information exactly bro let me tell you Morgan ari yangu atete mbecha rambeje lakini nane no ntuzo Gachagua na no kwithira na izi bageta bakamugwata akorwo biuria no athibitishe akaithura na ndi eu yangu imo number 2 Gachagua mtu uga na thomete political science na kumenya o mutembei akuga in case gento keza kumira antu bagakua akeza kaira thithio press nyomure na ndeu na ndia kathithia athiurukia opposition yonde Kalonzo arungia u Omaro arungia u nyuma na Karua bonde au bangenti mono akiuga indira bwirite nurikana mathiko jaraja MP ore wa Olkalau eta wate the late
Gachagua na ije no karia mbere Ruto nukuona ejirera antu atiri uju president wizita kwaria bukamuringire tuma of course na ijira isi atiringirwe tuma lakini message irenda kuma ne ontuko yu iyo ni nderere antu bagakuringire tuma kethro ati oni uriringirwe tuma na ino kwithire number 1 iyoma na kwithire number 2 gakugeria kubonia ko unkubwira kuna tension yontu imoga ile ile cio ntuchia maandamano you will not just wake up and arrest Gachagua kutaribika zaidi the way uteke wataraida kuna maandamano the way you cannot arrest Gachagua kwa level mwanasiasa akinya for the sake of peace watu yancho mate badiko watu leo na mantu yete kwandamana ni mantu ya finance bill ile la saini rero president ethro imekira kirore na umekira kirore na rethirwa akiaria miario yone kiete ni yaka ethirito akitheria maandamano ya itokarika ikwira antu atire you guys bwitite kwandamana lakini antu babarabwira mantu yakabara burongo asia mbere ya tukinyau kankurikania ati avenues bare yao nikienda kuhakikisha ati biashara weku ni wita na mbere bubo yaendelea riri biashara cia ikuhusiana na mantu yorimi for example aggregator, for example processor wa mayogurt, for example supplier wa area masukuru kana somewhere else, for example supplier wa nyama kana maybe we na butchery ku somewhere wedo redetie nguku yisia kwendia kana cia makala we na biashara ku ya agrovet ya ikwenda ifiti we na biashara ku ya kwendia mithere kana cereals nukuibwa kwara mi biashara yeku kidogo arandiria na avenues ukilukira star 789 star 89 hash kano baringira thimo ukilukira 0111 133 300 na wabaringira na mbeje bakethro bayo tara nkulukina bethro bayo kunenkira mbetiri kethro kiara mi biashara yeku kana ukiri biashara yeku kinyankuluki maybe ukuria ka biashara ne kana nukuibwa ndokwenda kwala kidogo kwa sababu maybe makutano 24 hours nokwenda weka biashara yeku nguku na ya kudhenja nguku so this is where you need to be arani na avenues inya star 789 star 89 hash kana baringira thimo kilokira 0111 133 300 na ni dhaijire na 36 tuendelee so now finance bill ni da saidi rero kila tuone meari ya President Ruto on finance bill asset. Let me state clearly, this law does not raise taxes on ordinary Kenyans. Instead, it improves fairness by strengthening compliance, closing loopholes, and ensuring that every person and business pays what is lawfully due. We are pursuing tax avoidance, not taxpayers. Offshore schemes, not ordinary wages. And leakages, not livelihoods. Contrary to propaganda, misinformation, disinformation, and fake news, the government did not propose any taxes that were largely alleged. Ya bera otio otibobo wetu as jibo miunda zi otio otibo wetu zi wapi atone meari wengi ya president. There was no proposal to introduce taxes on freehold land, or any land for that matter. There was no proposal to introduce taxes on second-hand clothing or mitumba. There was no change to the rental income tax regime as alleged. There was no proposal to introduce tax on bottled water. There is no new tax on M-Pesa or mobile money. The money you send to your family, your business, or your friends will move tomorrow as it has always done. There is no new tax on mobile phones, airtime, or data.
There is no new tax on locally manufactured packaging used for essential products. President Ruto, Ekwarioro, I feel like is caught. For anyone who cared to listen, President Ruto scored. No, Ntubombere, edu bandit nyoro borirwe tuoni eni na upo kuate woti bomiunde gwetete kuongelo. Maratasi. Boze bambiri otauna mayo. So for anyone who cared, President scored. Na tewetike president karari yorongo as a president utumbo kwa yorongo when it comes kile sheria. No, I'm telling you kile sheria. What you say? No, kile sheria. No abo promise. Hold up. No abo promise barabara kare obwakira barabara. No abo promise ruya kare obwinjira. But now yontu to tax mobile money tunditu tumira thimu. We will prove na thimu tieto obukethera kwembi kuri oti bongeli. No kuona mitumba kinyantukura budget yethomo itwero there is no oti bongeli kirembi kiri mantu igi mitumba and so far and so forth. But ishi ya kone ya 3 county kure ya bunge bare na finance bill bere ya watho pe ya batuira itibui na batueleza urete thetiatia itibui tukura betre ko debate bunge ibare merwe Bata unamayo. ibare merwe tueleza ina close thetiatia Ibo torera ina ire. tukwe kuringa kura dede nyorora warire ini nempere. He was out of the country. He is always out of the country when it comes to voting. 186 others. Yes, they were away. So, the last even the last one. So the other one yari impeachment ya Gachagua. Impeachment ya Gachagua. Where tura Kenya when we need his vote. So antobara balindete my MP kana bunge bakuwa finance bill nendhoku ibare mera no toni. When I expected na I was very keen kuthikira great debates baba kwari uma na baba kwari rongo ndende nyora bero turitreni na ubukuwa otibu ekiri na buthomere yake akenya bare muikurita. So to me president kwari sheria orararirie awa boy watho bugweya bukariu na he scored yesterday na akenya bara bamuthikiritie ibara by point because baba angi bare mro no proof point tio obukwe no otiburariko bure yao na Kenya te ajinga Kenya iba thomere mantra yonde arariri oro after wikira kirore in 1 month's time Kenya bakeya bakwire bura president yaririe ni urongo batu trea tu engwa will come out to president yure manto ya free on England utiot manto ya mitumba utiot manto ya dhimo utiot transaction chidimo utembe chigwa thiatia ikongelo if it will be there tukaumira tuwe bwagire kirore na botuira orongo but uniango prove the critics ni urongo baridie ikura muni utuira ana ibuko kariore ko kariyo. So to me kire finance act utumika thai president ara aurira ndui bawe as down no tukinyaga shago wengwa na jore yo opposition na bakalonzo kama ko yo to lecture betuira hii miongezo hii ni ya kufinya mwananchi. Let them come out but to document ni ana hii miongezo hivi. So because kuna a lot of propaganda to the campaign and ambi we will wait to see manto yo ndhe araririoro if ni urongo araririe yute manto ya kuitha we will know about it. So Morgan president akiario weoro maandamano ye yete ruyu kana ya bangiri ruyu iune jira yobera wacheni kuandamana hii mambo tumerekebisha mbere tukinya ki maandamano ngiringatira uedwa kuga uedwa kwa raia tubatero chure kiuria atiri arutongerete ogoti arais rutongerete ogoti kana karajukirio tongeria kuma kiotongeria nto batare agogoti igitarara rais Uhuru re anto ibare agogoti na ketho ogoti ibare agwa ibo thirikari ne thingataira tuthelata menya no kuthire tino kuthire thirikari ne kuthitha the right thing kutigira kila mtu na kore ogoti kuma biashara kuma inya biashara yuchita iro mento bika import any everything
ikathingatiro mwankainya KRA bakathiuruka nthiguru yonthe bakiarairia antu mashinani bageta kionyo kithongo tafadhali reni ugoti kana buri yani na kithrotirite butifairite ukaringwa baini na ndi is it that Ruto kiantu batikumenya I think opposition kiego nyakethro ikuringa campaign nyakethro ikuringa campaign ibuku tanto muno na ntu babaingi batikuelewa thirikari tekio kuongera ugoti ukona ke kirite mukazo utigira twinda itukuthithia ura tubatere kuringana na katiba na ndena kuweza ki thirikari Rais Ruto na kuringwa inyawe kithanju atikumenya kithanju kiria kuringwa i campaign ire aringire 2022 auga tuijite gukiria mtu wa wheelbarrow tuijite gukiria mtu wa mkokoteni na mtoi mwankira thaizi mtu wa mkokoteni atigukirwa mtu wa mkokoteni taxi ire atirareaga nukuona inyawe na kuthingatwo na ari na ndingu tikikyo kiumuraki teka ongerete ugoti uti ugoti bongeri ka dealer of the vulnerable kabisa na uti ugoti bongeri ko kuriwa ugoti kuringana uro batere kuri yani gintu kirota either State House either Sagana kana wherever it is Deputy President atoro fly uku na uku so besire ba utumira kire mantu ya tene tumi na ikabarombete mbesa and then undi muite thuoti bitu thuoti bwakwa na butena rapo wita kana butuko bwite kintu ke tumi uniko kintu kira kiunduma kinene yani urombe mbesa ndie woti uwe mbesa irombete witumire bothuku alafu nani kurire it is very unfortunate oni bati kuona hospitali na china ndawa oni bati kuona barabara nikirila mi sasaba bati kuona sewage sewage system ili sasa yani mantu era essential ya mwananchi wa kawaida yes the sioti lakini woti bwakwa bo count ti woti bwakwa ndiswe and then uwe utumire kuiguna wewe na at the end of the day oni utebyo nkona so oni botumira mbeta ciako ndi mwananchi wa kawaida ni kure woti but woti bwakwa ibo count that's the big question kuikinyanto ange thirikari ititha especially kiri batu barato bakwethwa turi ignorant ya some of these terminologies kana miambo ira batumaira kiri mantuneo for example zero rating na tax exempt ni kumaanisha atiri into bikia kwethwa biri tax exempt ni kumaanisha ati into bitekire bracket any ya award so in case bikia kwethwa bikaiti award somewhere weta kwira award brakire thirikari weta kurecia thirikari award bwaku wachokerwa mbecha but kwi kintu kita zero rating kintu kikia kurito kiri tax exempt bakenda kiri zero rating ni kumaanisha ati award bro yeta kwete thirikari uwe uretwe oteto obwetia so that means kintu kira kikuongela mbecha technically mbecha ikuongeleka lakini itioneka ikuongeleka sijui kama mnanipata so hii terminologies batumaira for example kintu karamka kakethwa karari tax exempt au itrare kire bracket ya woti so in case kukia kwithwa kuri woti bobo arirwe karamka ngeta kuclaim kire thirikari but then kwina bakarita karamuka kire tax exempt bakaende kire zero rating karamuka i 0% ute tax kawetwa lakini ukia kwithwa kwi tax yo yaitirwe somewhere ugeta bura ntemenya gwita gwira so that's the difference ira batumaira au nioba atitha niobo kwira okay angalia hakuna tax tumekata ututerekira 1% kana 16% ya wotibo lakini essentially ni kumaanisha ati karamu kako mbakwithwa kaitirwa woti somewhere but utaendea lakini siwezi enda kureclaim tunajua taxes na percentages most of us so karamu kakomba kwithwa kari 0% tax kana kethwa kari tax exempt these are very ya kwithwa antu ibomba either kueleza kana kwira na uma these are the things antu batu kwithwa kira na ndimenya thine thirikari Kenya kana Africa ukeja gwika mantu wazi muno
Kwanza Kenya ajua. Mbunge u tutithira twina. Ajua bonthe Kenya tena number 2. Mbunge u tutithira twina antu. Na ino kugwetete mantu amaandamano. Miario rais araugire na finance bill ni rakurukire. I think jo jate affect maandamano jara ketho kwina maandamano rujo. Antu ibeje kiraba girite street ine rujo. Antu ibeje betrite town ine mbirujo. Bariuga ikurikana baraba gitire baraba kwirerera ringe. Na kethirwa kuraria maandamano ja finance bill jari thika before yarirwa mbunge ne ntukwira. So nandi ntikuga miariwe rais ikethirwa nye kirikano rujo. But Karimiri, what do we call a bunge baba arere wita bunge ne ntukwe? Cowards. Kuriga. Wasaliti. Ni wasaliti actually. Yes. Ariko no gwa. In either way, in either side, okay, agwithra either wari proposer kana opposer. Me I think edu for example abunge ba Meru nuko na bakirirwo kuma 2024 hadi wale wajai hill. Yani antu baba rejected kuma bakuringa yes. So maybe in their minds ebera nonto maybe baingi bare ntorena na abia thone nini bu in their minds ebera nonto anainchi bambonere mbu andiki athone ke mutembei. I did not vote. Oshika iba kwenda ku brainwash wananchi kuwa ate mbunge Martin na ringire yes. Lakini in real sense Martin ya rentore. It is either you are with us or you are against us. Yento kira bunge baba batere guitano bakamenya. Anto ibomire. That is now what they don't know. Nuijo ko mathai ukiana manara kiagu nara makandune. Ugetoka thiria mtu mukawe ne okinywa na kinywa tega ngukathiria mukawe wako. Ukethiria mtu kwa Mr. Kinywa ere za mandansi au. Na mtu umete kuri manchugo. Nuji agakwira imbira ari ruembunge goro. Akwire sijui milio thiambo arathithirio jo. Sijui babu wino itie na ma. Yani ne antu bomi. Nandi nyawe ta mashinani waraga kuonekana mbunge nare. Ora akamenya ni ugua urare awi maandamano urakira no te maandamano zarare. Antu ibarachanukire. Na kethora gya kuikia Last time to arena speak omenya ngwirare agurita ni itera marende. After marende barabo on the bay ite ma speak about either the Senate or National Assembly. Ni for the lack of a better one puppets by executive. Airwaita West, Aita West. Airwaita East, Aita East. So we want to ona kinya barabara na finance bill mbere ya watho bas kuma ko nene no kuona Bruce speaker ari one sided. So to me a parliament ira bru ya remoni utumira authority eyo ya mwete tuetora thirikari ikwenda tura mwananchi akwenda kana tura watho bukua twethi atia turitengwe. So for me bunge ne wethite mwananchi. So baethri baringire kura kana bataringire kura ibaringite mwananchi nthe and muringi kura aina authority njarene chiawe aina power njarene chiawe next year nako menya mbunge ro mukoserete nako Wege coalition igotike kiama kiawe gitiaga bunge baire Bena King nande we tena badatu tena badatu atene mo si Kingi anakuanga na mtu ile pa Kingi bunge ne hakuna wetangula kiama kiawe gitena mtu I think ibele nandiri na Kingi otinyomwe. Lakini no ibaki na kwanza principle baki na kwanza nandi nya msona jathirikari jo kurukua ni tharo kimenya antu babeteta kuthithia ate sure na tochokera mutumo finally na rakire the whip lazima ungeka hiyo jina finally na kithure kinde kinwe things katiba eriwa itu term chokera together tukiariria manto but really if kedwa munga nuta comment in the next hour tia tore marano bjogo wankana kwenda kuthukia keep peace kwenda kuthukia ari hetera Lailuba